Pemirsa pandemi COVID-19 sampunang dados pialang majeng Bank Perkreditan Rakyat BPR. Sejroning ngicen ayah-ayahan majeng para nasabah. Ayah-ayahan ring kantor BPR wiadin ring genah nasabah patut setata nganutin protokol kesehatan prokes. Direktur Utama Silitunggil BPR Gianyar, Inyoman Suparse Widade Mausang, samian ayah-ayahan BPR kantun memargi becek ring tengahing pandemi COVID-19. Parikrama Sumber Daya Manusia BPR miwah ayah-ayahan majeng nasabah statung utama yang protokol kesehatan. Suparse Widade latarang, wenten rasa jajah krama ring pandemi COVID-19 puniki. Antuk punika BPR ngemargiang ayah-ayahan antuk rawuh ke genah-genah nasabah. Salami pandemi COVID-19, ayah-ayahan ring kantor BPR talar setateng utama yang pemargin protokol kesehatan. Ketua DPK Perbarindo Kabupaten Gianyar, Made Sarwo Mausang, Yadiastun ngarepin gering agung pandemi COVID-19, BPR patut ngutama yang ngicenin ayah-ayahan sani becek, majeng nasabah indek ngenahang dana pihak ketiga, ingin marupa tabungan wiadin deposito. BPR sayaga nagingin pebuat krame sani ngemargiang penarikan tabungan. Antuk nagingin pebuat tarik stor tabungan, BPR status sayaga sejroning nyaga yang likuiditas sani aman. Made Sarwo ngowohin, resesi ekonomi dunia nadunang widang pariwisata Bali, miwah nadunang kesidan debitur naur angsuran kredit. Kanan inucap sampun becek karapin BPR antuk ngicenin kebijakan relaksasi kredit anut ring POJK Solas. Debitur kaicen kainganan naur angsuran kredit melarapan program restrukturisasi kredit. Bisnis Bali melaporkan.